Chini Ramchandra constituency Bishingo Khobzak Chini Je Podbilam Chachina Ones Chingkinaro peacefully protest in Klaitongo Pung Chadra Jimmy Santa Chadra Chung Ozago Chunga protest Bahirok Tasu Bahirok Kasang Belekano Chinaro Ham peacefully Cholitongo Tang Hankai Chini demand Chunkemno Bunan and Tongan Yakemni Mountain Seplan Yachin demand Chini rights in the present day Tinang Banchina Bagay or demand Chinkino peaceful protest Klaitongo Zago Chinaro Hazard Brokebo join Klaitongo Pung Aichuk Simit Abasura Table Python Chinaro Dinichung Shredder Ham Collection or Chung Bubakaran Kormia Chung Joto Chini Amtel Lukoro Chin Honorable Emile Tongo Tayang Sagbaitan Tomote Chin Jota Amtel Adam Sumachin Park or really Klaito Baksa leader sok Trini Bond of Motha Chazakia Abono Tam Kokasarnai Boromasa Zanai Taboromasa Jepru Omni Butimasanai Abro Butanibormasanai I want Bagay Zengborok Hakame Lamso Hakame Koyo Zengborok Jesupero Shazabikok Satum Bora Asum Shazaw Zengborna Asana Hamzanai Tigers and Hamzamana Point to Hayo Hamzama went to Hantabungai. Oh, Bonnie really came in a cock. They need some successful Haitongo, because Haitongo, the guy too, highly Rupo Punanayo, Chini, I know, some Manani Bagay, some Sobani, Tabuas and Karitanya, Tipra Saro, Tabu Boroni Manani Bagay, Soba Kalaitongo, almost some slice like Lukorno Punuimanka, Abun Bagino Santini, successful.
kaisa bon khaima mani bagai sing kha tong thokoi tabo rally khale baksa tiprasa leader rok no kotor leader rok no tini ni bon rok no saja kya apun tikam sanai bon borok chaja tamni bagai chaja abo to borok poriskar chaya ka abor kebeng nai sini do phani man thaina kebeng nai rong tha borok ni bagai no sini tabo sek jora gobang ma sini je constitutional rights tongmani abo tabok chepela jagai tongo ka aboni biruddhe bo sini o tini ni rally tini ni o bon ebong sing dakti sini man thaini supun ninan sini geta tripalen no tartari solution khairi to operation ni no koi tongo